Ngiyazanilele nidinwe niyafa. Ziyakhala ingqwale ngokubiza kwethikithi le-VIP. Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyela khona lombuso njengamanje ukubingelela emathinta gcoza intombi zomqamela amehla akho abenzi baqamela imali uthi wazi ngena kwethu ngoba usuku lakho lokuqala cotho pressana ke usubscribe button lapha na ushare uphinde ucomment okhuluna konke ke uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo kodwa ke so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification make sekufakela evideo phambili ungakhohlwa ukulike ivideo yethu ngena kwethu as soon as uyibonile ngicela ukuthi ulike ukuze ivideo yethu isecirculate for more views lapha khona ke sizobona abantu abaningi ngane kwethu sikhulise nathi channel zakhala ingqwale ngokubiza kwethikithi le-VIP. Ithikithi le-VIP libiza u2000 kanti linama benefits amancane kanti ke uzokhumbula ukuthi lento ike yakhulunywa eqala nokungenzeka ukuthi mhlawumbe umcine uthathile umbono noma uvo lwabantu ukuthi ke kwi-VIP segcola kakhulu kanti kunama TikTokers asezenza ama celebrate while abantu bengadumile kodwa ke ubathola sebelapha ku-VIP ngo-connection ukuthi ke bangene ngo-connection engicabanga ukuthi kwiMpucuzeko umcine bezama ukugwema leyo nto yesibinyaminya sama TikTokers agcwala kwi-VIP. Kwi-VIP akuhlali abantu aba-afford ukuhlala khona kanti ama TikTokers awasafuni hlobo ohlala lapha nama general asefuna ukucala lapha kwi-VIP. Engicabanga ukuthi lizobe lisefeka kakhulu ulwandle. Engicabanga ukuthi futhi senze sihle sikamcineka ngoba nosiqiniseko wake wakhala impela wathi hayi lapha kwi-VIP sekugcwala kakhulu ubone lapha kumbuso wamaciko. Kodwa ke nganiza kwethu ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho uphinde futhi ungakhohlwa ukungilandela inkundla yokuxhumana ngabe uTikTok phinde kube uFacebook kuzoba uInstagram ungakhohlwa ukulalela naye ivideo kaMambomvu nako. Ngiyazanilele nidinwe niyafa. Waze wasefa umcineka kwi-VIP. Hayibo. Waze wasefa umcineka kwi-VIP. Uyabona nje bese kuvele sekunesiphithiphithi lapha kwi-VIP bese kunesinyokotho. Ulungisa ikhanta ke manje umcineka. Bese ngicela yakho lapha ku-VIP kanti namasenti aninawo nakahle yebo impela u2000 nama benefits akho na wenza sense kodwa waze wasefa umcineka bese kuyisinyokotho ku-VIP kuzolunga ukuthi manje hayi